DYF, SFI, TSU, TYF, 4 students' youth organizations of the Communist Party presented a deputation at the Agartala Shiksha Bhavan on Wednesday. Nabarun Dev, Sujit Tripura, Santanu Dev and others were present while submitting the deputation. As per the information, these 4 students' organization has put the deputation over the issues of the recent TET examination which was held, where a teacher broke the examination rule to help his wife in the exam. Narok Shaiman Khana, the TET ni exam ongoing. The TET exam on Frog, so Sama Prasad Mukherjee. Tihi Kangka candidate, Fiakaba, Sakna Rastova, the Shikok Negosine, Wonka O school duty credit. So Potrapotrikarago, Bizukahaje, Bihikno pass Kairanani Bagay, Busainaki, Oimar Shik, Alada, Patarat Lange, exam Roka. Abahai Kaisa, Amjong, the TET exam pass on Shikok on the teacher on the Frunayona. Abahai jaga TRBT ni kaisa exam abahai kaisa gota langoi thangka ke jati neta ni bihigrok sa abahai chakri mani tongke ba gota la khlai mani tongke je asa hazar rang sabai B.Ed pass hoi TET exam ro nai borong ni future tamong nai to aboni bagai chung tini o jaga chini SFI TSU TYF DYF ni pokho theke TRBT boto phaika deputation rikha aboni jate susto todonto ongthok je upojukto jate shasti ongthok je o abahai kaisa exam bahai ke abahai ke kaisa পুরা ত্রিপুরানি বসকাং কলঙ্কিত অধ্যায় দর সৃষ্টি খাইকা আপনি এগেইনস্ট যে শিক্ষক আবহাওয়া ঘটনা খাইকা আপনি সাসপেন্ড খাইনা অংথ তাই আলাদা কাইসা সংস্থা বাই আপনি নিরপেক্ষ তদন্ত খাইজাংনা অর্থ হই যিনি ও দাবিনা তৈ जों তিনি ও জায়গা ফাইবেন Reported by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.